stop rocking around. Битэгинэ. Бүгін 1 декабря мен бүгедектің бардым. Олсайынан канал бұтығар бұланы сүрді 6 видеолақпын. Бүгін ровно 1 жыл болар. Видеолар бұтынға сағалақпын. Оны как бы итог года тахарықын бағарабын. Бұл жыл олсайынан Американ бақ события болды. Диханыбын, потому что видеолар бақпайы. Он манна барабы, разные праздники, кинги курду. Бұл сенің үшей байын сесіні байы сыласта, олсайна кәдәп сылға видео явнағы яқ болар диханыбын. Но Короче, тоқтя қағази. Манық оңыр видео ұстарым бәбір тоқтя қағази. Көрді оригинал чипай. Даже тугус турпун уже тоқтур болупун, оны могу пересматривать несколько раз, ближе видео. На душе чипай тоқалалы. В честь года торт sayıl elinde. Dünya video bu yol kalçım turara bu. Oğlum bulan git sarkıt olacak. Onlar bugün keler günü sürede var. Onun kelanıttım yol kalçım turara diye bulana 1 декабря то кутугу урду. Традиция курду уже кассу будет на канале. Он толстый, он агастый 1 декабря елка контроль оглорга. Он бәлгер әдді хоғыз новогодний настроение кезлер әребе көрді. Бүгін маны елка тұры болу кракай. Гірлянды бар қол бол. Знаете, бүйе қырар тақпытына қамды кезеқа Сүрбелер игенче гладик кейнен билді турарачыбы. А так попуас кунтук олар огын дида. Если что куттанымын. Максимально бартын хатададым. Отсаныр тұрыптары планы бәлерім я шоуска хөбілдер. Хаңа жылы кәндіше инекте ханатын бәм. Потому что фасылайы берге тихәлләр, енеті елкі тұрар салдар. Acıya bütün niye sosu kerge tarayıcıyız olup tulağına böyle sapka vadını baya ince de üye hafada olka bırakağınlar sınırsızkaları o toka bayan baran ince kuduk var diye. Oğlar бар emeği новогоднее настроение жестко тоқтоқтың барылы кажа дәфтеректе. Тоқсия қағай тұрып бітербет бетінек то қайрықтар үйден қаға аңа жылағы настроение берелер әті оны бейеме олар тұтығар үстіянен екағаламыз жезіден бетке синянын кедеді өтпейтін погода так что жөн дейілі көне это погода так и уже что Bu oğlum herhalde günlerine doğru da ahım her gün seminer olur oğlum. Bu da rahatsızlar. Пожалейте его сердце. Ну что? Ну, не глядите буквы. На пляже весело. А еще детям очень полезен витамин D. Что случилось? Где мои волосы? Того та яхани? Что ж, Майку, Мам, майку, что делать?
это каждый день подарок будешь получать, что ли? Да, это масса. Чё, и, доча, и. Я не чувствую этого.